So say maybe ma okasa ni munye duru mre kakra bi na me Lagos na me ne madam fo bi na Lagos Nigeria okay na me ne madam fo bi na wo ho ye nyina mesin fo na obi aye na adwuma nko na mbre bi so ye na madam fo no onya adwuma se mbe ye den ma no enzo yankopon adom me ko su adwuma no Libya nti na me nya adwuma na kakra ti mba be ye fo man na me gye adwuma me gye contract kakra na ye nti me hunu se ne ho a kire no sa no me ko no moa efre no ka me ho se sa ne tie de o me ka ho na ye nya adwuma na ye nche ditam bia no adwuma bia magi bia me nunu nyina na ye na ya chem pepepe tie ye adwuma no a koduru se onya kakra na ode ne yire ane ne maba fi obai no samba Lagos obi o ane san to adwuma no so ye adwuma no na ekọ ye gi adwuma ba ko ho Ibadan na ye nti ye no na adwuma foforo e ba na me ba Lagos no no ka ho nti ono ka ho no sika ba Ibadan ho ogi sika na odu ni phone na odi sika no gwan ba Ghana nti ho no engineer no frɛ me ka kire me se me no nyina na ye bo agi adwuma no nti se wa agi sika no de gwan de a se mama me ye adwuma no a obechi me atum me se no kure se okasa nti sa na tie de a ye bekọ na yakwa ko adwuma no nti me no wo Port Harcourt na me so mo Lagos e kokọ hia ho Ibadan ho nti ko hia na calculate sika no odi gwan no ne ho adwuma nyina na engineer no tia half no ma me so me di miska half o ye adwuma no nti odis kan gwan no me frɛ de yire bona mane sɛ ni kunu na ge adwuma nska edi satam na ne yire na bedi Ghana na ne yire na bedi Ghana okay oba bedi Ghana be man san ba na be man ye frɛ ne sɛi e frɛ no kwasi adu firi kuro be so o firi afosu Abrim side okay do na frɛ no Rasta okay nti me frɛ ne yire no bona mane ba manten ho asɛm bia na be man bedi Ghana me ko wi adwuma no so kama me ne engineer no problem bia ma ndi be se 4 years time na bre yo san frɛ me se wanya oben wa be adwuma nyama man bia o si dan ton na o adwuma bibiri na man no kire se o mo na contract na o mo na adwuma no a 70% nye 30% pene ye hu na frɛ wi engineer no anase wadamfo no a madamfo na frɛ me o frɛ o Ghana ha frɛ me efiri Lagos Nigeria se memra me na wanya man bia o Ghana ha free Lagos bra Ghana ha free Lagos memra Ghana ha satam se sika ndie wono nka ho asɛm sa sika no me nka ho asɛm no okay yentie frɛ me no na me se me de why no nti me no ntimi nya adwuma bia o na de chew pasa so srɛ me yine yimi ma ntimi nya bia manenka na chance we there big chance man no adwuma bibire ti o srɛ me sa na me ka kire se me de why no me pese me hunu sa bio na mo meba na me si mu a coronavirus no na me beduru ye me ba beduru ya de be chima ya ko adwuma no na me ka kire se o men ko hunu man na yen ko check adwuma se na ye no Lagos na Nigeria no a jo se okwakọ frɛ man no okay yen ko se de esie no Lagos no a etimo de sa Lagos mra no be ye adwuma o Ghana hwɛ ye ne nti me ba beduru ye no ana me ade be chima ya ko adwuma contract na se adwuma na se no na me ka kire se o men ko hunu pa na yen ko check adwuma se na ye no a na o se men twan na okwaba oba ya o se man se adwuma no mfa ma contract no na o me aye ne badi na o de ma contract ane boys no munya bi nye nti badi no obetua no 150 no mo otua me 80 cedis me say okay sani anyhow ye ntimu ngi adwuma no sa na obi te site o nya adwuma nti sa de a be managi na mom se be nse na ye na no problem ye discount me bom na ya che cause ye ke scan o Lagos sa o say scan de badi nti ono no o man ye ke scan no me say se wo be wa frɛ me aba wo bagi me bagi 80 wo bagi 150 dia e ya sisire me su Lagos na na we woro me na me ye for man nso na me ko giska ba ye nyina kye pe na de ntia ye se wo wa be for man ha o ko giska ba na wo ma me 80 na wo wa for 150 sa de ya sisire me ka na adan ntokwa wo site me ka na adan ntokwa wo site me ka kyense me de sika na wo gi no o tete eto no me ye ntento na wo de to ho anyhow me magiska me miska me chefa wo nti ne o ye bia no onko so na onye nti saa ye de saa na ewi akra adwuma no ene ba kuma se rekondos dan no ho hode papa ne ja bibia de ma no a okogi sika bum oba no wa be kwitwa adwuma no achicha adwuma no ama 10 days adwuma no wa chama no diska ya no fi wa kotena fi na ye adwuma no sisi wa be dan me boboy ye adwuma na kokoduru ba bia na me yire ntiapo na me kran se me kofi aba nti me ko ba no na miniska wo me ho na me ka kire se o ma 50 cedis na me fa chop money na me fa nya adwuma na de chia o se
ono niska odi si dan nti oniska bi ade mame na me say okay oniska bi ade mame no problem ye nto aso ba me na ma bo me o meeting say ska no megye self ska na tam bi o teto no megye ska no but ono why no be plan say o mama say ska no bi o de be how me birthday just like that me say okay nti me kokko change me ho an ka me ba be adwuma no ma ne boy ba ko be frɛ me say me mra na say 750 series on be ma o de be ma me a che say ne boys na akɔfo mo firakura say o mo nya de no che say me no mo ko adwuma one side na tam bia nso akɔfa boys ne firakura say ba no mo be ka me ho na me aye say me kyerɛ mo adwuma na o de geniska na me say me ne obi anya adwuma o nti say oni say 50 series on fa ma me ajai no say on fa ma me na me say okay they say Lagos na frɛ me say me mra na nya adwuma nche Lagos me ye no no wo ho na ye adwuma na che they say ye den na say o de me ba ya o ma be body dia mo o say oni minister che bia na me san kwa me san ko na me say me san ko obi a o ma Ghana over getting to 2 years now me san ko I'm handle like that okay and me san kwa me ko na mum me kura me bible a bompa ye ma wo abodam na so obodam wi a obusianfo ba adokwa asori we me ko Pentecost asori to the bible no be kunu me the bible be born dam adam mum me born dam na se obusianfo ba na ya calculate 50 cities na 70 cities na tambia no o teto no ya calculate ni na dey se mo di na o mo di miska ma me na ya gina bible no aso ya sane ya de kimika we no bra no antene ho ase na o ka kire ne yire ne ma me mo na o mo frɛ me na me kire nse ya me kire mo ade chi edam no no man tia ase edam no na wan tia ase se me se me born dam no ni yam she no enti o ka kire ne yire ne ma me no mo o ne sister mo nyina frɛ me na o mo bisa me kire no na o gi phone no o ya bo se me se me born dam na se mo ntima mo dan yankopon tua me ka na o didi mi atem o phone no so ankasa ade chi anopa na o frɛ me a se me my wanted me se dia na my wanted se me si me kunu me se man ka se me kunu me se me board dam o ma me no nyina wo ho a wo ye mo ye ko no wo ka no phone no se mo ntima mo dam a yankopon tua me ka na wo se wo de ne be ko ba bia ko bone dam ana se wo do bible no a me se me gina me bible so na wo gina bible no so a wonim quotation de boni pa dam o bible me gina me yi quotation kire no quotation be ya quotation me yi en se obubuo wo ne mre osie e wo ne mre e wo bible mu braso se me gina yankopon asen so obubu no na o mu betua me ka masena abompa ye mana anyane ne fa ho die o ye da na me nye da me ma ko Libya pen ma nante o desert me nim akwankire yankopon eni o mia wa nti me de me jimi yankopon di uduru desert ya na bo nso yankopon kasa kire nipa one on one eduru babi desert na so eduru babi na me nipa 270 ye kono ye nyina ya disperse ya yira obi anya babi mfa me kokko hye bo bi ase e bompa ye se agya se open se mi hu wo ha mintumi na bio se nya open so dia mansankire ni nadi e wo Libya control desert so enti ahono de amanfo bompa ye pa pa wo so ye trini ni abompa ye yankopon tie wo obesan ba na ebesi bia nti me bompa ye no me guso me bompa ye ne bi kasa kire me se me nso ni ngina na me hwemani me so rigina hwemani no na ka na eba ka ba ya beto me e ma me nsuo e ma me aduane e kire me kwan ma me timi koduru Libya direct hona me kosua sa me sin work yi enti me de me yankopon de me ginidi na ono nso su ni me se na me mete ye enti pani se de Libya utumi bompa ye ma yankopon ka se bra na pokoko no mapai ana se ka kwan na da hono tisim ka baba be fa no o mama nsuo kire wo kwa no wo gidie kese se wo bompa ye wo kotodwa anim akwa no betumi abodam bodam direct ono nso ni me wo gidie pa no nanti ache onim se na me gidie tie me no nanti over best 10 years ade gidie ne sanchene be no aya akire no ama ise wo suro me de me gidie odi ni mi se me mpe obi ade me sisiro bi odi skara kure gwana ba Ghana no obeduru ye no me last offer me o ka kire me se me o ka kire me a me man first kana ma ntia wan kra me no cause me mpe obi ade me sisiro bi me ye root mine me ye rasta man root mine me mpe a hiki me mpe basa enti Libya kasa no tekakra me tekakra ba me firi
firi wache nti at least kakra na so obi so ba ya che so no so timi kan ane me no ma nche wo ho kese ka na nka me ye ma ko Europe na kwamra ne nka kakra nsa ne atoa so kwamra de ne nka kakra head and tin too much kwamra de ne nka kakra bi sine jo bayo kwesi ho tamam wala ente gam sana wala me head and ba me refi me di one year pe okay wala na bam no de na no ano no wala na bam de no ano no paninti ugidi akira wo se abrante no amfa sika no amma wo fa ne ko ba bia ba wo begina Nyankopon asem Bible no so adomina mana abodam direct me dia se de menyi uni no enti enam so ema asemu ya mekan brai o mai ko ne sta no se yenko hia na yenka sen na sika ka o de me ontua ekoko hia o se ne de o ne meka mezo ne meka no problem me de sika na chew na mum yan hwede to aso nti dikiri me ba fie no na ne yire frɛ me obisa me se de asen na ekɔ se na asen na kɔ kosi me se ni kunu se o ne meka o nti ontua sika bia na o na ye oba o fie onima nante ya no nante o Lagos braba ya bo nyina oba no onim nti me de o se o mom iska no problem na mom on kasa nkyere no nti se da bi oba no e de ne sabe bo ne yam because obehunu ikunu se wabodam me nko ba bia nso se o do ka sei o de me ka 105 million 105 nti ne yire no me no ka no obisa me ma me kyerɛkyerɛ ni nyina mu ne yire nso obema feedback no na me tia ne se police afrɛ me wo Asokwa police station CID for se me o de me ko se ne yire frɛ me ka kyerɛ ne yire se me ni kunu no meku no me se o mo frɛ me ko me se man ka kyerɛ obi ne yire be ma se meku no na se ma me ka kyerɛ se me gina Nyankopon asɛm so recording wo ha me gina Nyankopon asɛm so se ko ba sa police for no ye odan ko ba sa na police for no se me record ye de a me momentie na se enya recording de a ene me ko jail me se okay me record ye na me bie recording no me bo recording nyina kosi ye ne bi sanse so bi ka se obebubu na se otua na ka wasi baka ukuni pa obetuma amana nyane omo se da bi me se ase ne nyina no e na omo jame na omo se ye omo be sisi ase no ndie nyina be tena ase no na se ye di ni be ma ba ko bi sanse bra wo no asen kyerɛ sɛ na bra wo no ne adwuma ɛkyɛ wɔ Nigeria na Ghana ha de wo beduru ya no muntum nya adwuma nkyɛ ɛna ofsam bia no kɔgi sika na osisiri no na ɔse ɔno na ɛyɛ foreman wɔ ha no me se seven so me na me yɛ foreman wɔ Nigeria ba na ɛkyɛ ne pɛ na ɛde na wo de nti wo de sɛ wo nin sɛ miska ni ho a wo de gya na yɛ hwɛ game no ɛna ɛde ne saa na bra no ɔde kye me a Nyankopon adom me de evidence kɔ ya ɔmo gya me up to now getting to 2 years now me hwɛ sɛ nko benya adwen sakira kakra na nka waka sɛ hopa meni wo wa na oboa me ema na wo so na me ba fie nti nka yenka ma ensi but up to now on kan hwe na me wo police station won so frɛ me ka kyerɛ me sɛ me se me ngogo me ho ema no dia obema police hunt me tell sɛ on be geri me e wo phone so recording wo ha betuma bon ha tie say ya ha no ye de adwuma ha no odima no achi ya o ye na adwuma kɔ na wapam me a me ma ye adwuma bayi e amazing work ono wa foreman o ge contract recondos dan kasie ono na ye me no na wo se ni din na de say kwasi adu rasta okay tie say na kasa no bibi wɔ ne nsɛm a wo se obɛma wakɔgye me ba no na o handan sisi wasi ni dan me ba na ne yire no onye ne ho ade sisi wa ye ne ho ade me ba na onto ka sisi wa to ka tie say wo so yire wai me yire wo ifeyase enti usuzu se wasisiu sisi wasisiri me totally enti on fa sika ma wo enti on fa me sika ma me tie say wo ne nya adwuma biem me ne no nya adwuma wa pam me sika no o wi afiri Nigeria no so me ankasa na me ko ya adwuma no etika nti ono so on fa me sika ma tie say Nigeria sika no be ma wo sei sisi wo de ba Ghana sika mo data no a obema me 20 million ena Ghana de no so say 105 million enti ebeye 125 million na se ni abranti se kakra woni nsemu a o ma bibi nsiansa efiri se wo ka ni bre so mesre no a enti se sia no wo de ni titi mu an se 125 million for Uzi Kama enti sa che no a o de o che me no me say or first charge no ne yire o mo kan bo mo de cheme nti se wan for me scam me a sa che no by all means me so I say ko police station na me chino back
because of the first charge or say okwe no say me si me kuno omo de me ko say who be jai bible no a ugina so no na wasa dia ko police anase o da so gina bible no bible no de say na akodru or de be ko police station ti say ko police to police sms me kina back because of say or no or the first charge akoto me say me si me kuno a me wo genuine evidence e wo asokwa police for crime dance for enti sesia no osusu se wadamfo no na ni briska wo na ni briska pa because not kwan no wasuna no ne wo kire no wo Lagos me bi ba ya program we am ye no na me pepa bi ba ya no ne yire e wo ho a o ne yire o mon kasa kura ma bi beto ya sabi oba babasia o ne kunu be man yes o no beda no oba de ne hu naked e de pie kurom to say from SOMPA to some run about adan ya be man eniska nti on person no be dey ebeda ewo Lagos adanse for ho no anka say adanse no ba ne adanse ni oba fie no sof maame no kobo na bo no okọ ne sof maame no kobo no on na de ntoma matmo twa na sana wo de ba fie oh na wo wa kire wakọ tibia we na me maso mu aboa na say me wodi me ona ne so na me beduru na Ghana ha me nya ready say me ba Ghana oh this all the ajuma na okay hello Akwasi. Yes. Prompt say. Dame adu me hoye. Me hoye now so Dame adu me hoye pa. Wadamfo ajay dia na ne wo Lagos no wo kai no. Musa so me kai no pa. Adawro ma na mo ya yonkofo wo Nigeria na mo ya adwuma kama beto aso Ghana. Na dia ben na simontamu a sesie no. Montem yate enam sika semunti bebra baba funa menna na mo ya na mase niafo enye chesebele na nante de ache last o da so ne ko baby o mo frɛ be menya bose no man de angasa palita no esaba so na ehime ya na e frɛ wo okay yes sene no bose menya bose pa me de na me no kasa. Okay. Na sase mu sisi sase mu me na danfo ntem. Okay. Okay. Asemi na say you na Ghana for na tu kwan. Ya o Ghana de ne nim ye ho. But you kushia o Nigeria. E wa dwumam. Ko de wa na me ye dwum. Hello timenga. Me tu nka pa ye ti opa. Okay. Hello de wa me ye dwuma de wa no so ye dwuma no. Etuma e me ye ko fa danfo. Okay. Tie na nteche pa in fact se kodu ba mi ko no na fe ko ye ne ko tsena ile ba ko a ni fi obebi otini nso bebe me hu no so hu me ama anafofo Ghana for be 5 and 6 and me so na yin na ye ko tsena sa village ho eti firi ho no na so ono onyadwuma o frɛ me ama ye ko ye na watua me ka me so nyadwuma me frɛ no ko ye na me so matua ne ka eti na nte ye kodu ba bi no na obeka say no the way ye nafofo 9 aye namo a ya na nte ache no se ye nyadwuma man ko ye say obi betua ne hoka o se nyina ye de ye adwuma together ana de pana ne yetena ase ana ye kan nti aka wiye no ana se okay zara se no no e master Lagos de se oga so no no oga enya adwuma no so de o frɛ kopa ne se yakɔ kopa adwuma na ye se adwuma 10,000 a ebi nyina be ye ne ya de ne ya che me master so frɛ me se o ma contract ya se yakɔ ya adwuma no se sika na 10,000 se 2,000 ye ntu ye betua Lagos for ne ka de be ka ne ya de ne ya che enti de mua na kopa ne master ko ma adwuma ka sie bi zata na anya me ne kopa ne kwam yo na yakɔyɛ 4 akwindi pana me kopa azik si amena okase omu na organize si amena mama bagana si ina ye adwuma okay enti no me kopa azik no ene aikeki ene kopa ne yakɔyɛ 4 enti ne fa 4 no ya nante che enti no ono kopa no master ko ma adwuma ka sie bi government work e wo yaba enti no ono kopa no ne brogoto kekiri ne brogoto enti me na azik ne ya de ne brogo no to enti brogo ya to brogo no eda to brogo no ye twetwa ho bade ma e se dwuma kase no scan buy no ana kopa kwate 100,000 naira say ono no obokati no wate 100,000 naira ayi the composition no why that no memo da anse anyame ya ana keke no so no anyane ya bet azik no ana ono wante ase adenti yin na e dwuma together na wo de aba na se ya yakɔ ya wate composition 100,000 naira ento ona makeke ne azik no e fa mo hwede se dwuma bi aba
omako yam fa omako kini den ko ibi am so no problem why say what 200,000 you want den or scaring sign to mo enye nti adwuma no wie balance kai no later on ko dis scaring no ko say net na susu yensu na ntino yi na den etwa boy nti na start na adwuma ba ko saba biu ko pana adwuma ana de kini ko hwe so nti de kini ko hwe adwuma na de say ko party 100,000 dey side on my side to biu ama ko yentokwa nti said one time my that tie nti na de kini keke no fa one side ana me so ko pana ko fa one side nti me adwuma bi Ibadan ana me so ko pana me ko adwuma Ibadan nti ko Ibadan ka ko pa ma ya adwuma that all Lagos too much nti adwuma ko Lagos really there say me quarter boss no me skills organ me skills bi ana say adwuma ka na skara adwuma so me dem bi adwuma na me ko Ghana me ko adwuma Ghana Ghana ye de esin Lagos ana ko pass you et ho na ko fa ko fra me master bo na ma nese me say o me sika bi do na Ghana ti no man me boss na ma me sika ndadwuma ko ye no na boss no se be so makasa o so be se me ni sia one on one sa me ka me boa e be fra boss no Nigeria sia wo fa he me pato se ma be do akra sia se me free Kumasi se me wakra na be Kumasi na me aduma ye me be boss no de 2 weeks time sa be Kumasi 2 weeks time se sia wonim de mpese me ye there be ye pese ya ka sundua asem se de odi ka ka yes we dem me pese odin komo no esi ha wa ka se mama na to ma so na ye nyina ye hia 101 ne ka sundua asem wa me pe 101 okay and was me na kwatsa ja akokase me 10,000 me 10,000 ma pene 10,000 o ba won fa dance ni ba ko a ekokase me meji tum ma enka yes say wanya SOMPA so ni hia 101 yes sa na adwumadie ni ye no yes no meda last sim sa se me nya botre anka asem ho anche na aseme but na am me ado so safre back bi yes agwasi one no esan be hia mu Ghana ha no sikasam enso ko sei me ne be hia mu Ghana ha se me ba Ghana be adwuma na ye ni pa 4 no ye na ntam tete ye eti me ba Ghana ka ne ko pa no one me yaka me no yaka na sesi ya no Ghana ha no one ne ka me ba Ghana ha me ne ka o de me ba Ghana me ne ka me ana me friend Lagos wo mda Ghana me nya adwuma ana me ka tell say me ba Lagos ba adwuma 1.5 year eti manya ogabja ono ya bidden say on na me ne adwuma now sisi me ne ka say asomo ko ono ko tebode wodi di ko panatem eti me ka say one mna Ghana me adwuma because Lagos won ye 3,000 naira a day Chama what you me? Me too. 3,000 naira so check Ghana is kama 30 cedis. So be as 3,000 naira pa go 3,000 naira to 2016. What the bag Ghana is kama na say. Agwasi? Yes, with you. Ma wa come and confirm. Me pass o Martin. Na watwi mienu a. Me pass me no ni check up one me ka tell say. Chama wo the team last one my tourist team last one. Who Lagos. Who Lagos. But see me last one and answer your yes. I am pass wa ma ya che na tum. Me? Yes, me am pa. Okay. Adentia. Okay, what threat me say obabo me da obeku am ya kwatena ase me ya for my outside the capital for my Sibeda for my Proma for my ana boys be say labor for my me ka on ya kwatena ase kasa no wadumam ana maka ko pass ko pade akopa ye na enye eti ko pa nyai na ade ko pa na medi na enye ko pass da won tie ase so won kumi a obebo me da we kume ana se ana ho na me de call police station call report say wa sentence obekume ana ina ana police for ko frey ana tie police for dam or the dia na dam me pass so asasa no bisa me no me ka da na o frem o site no so obi ka say o so do kasa no ka so e ho nya de ka be ka te o hu e to the park capital for my promo for my liberal for my no mo site ni ka sa na o mo ka ko pass asama nya de o nya o sister o nya ya ma me dey so ko police station o mo nya bi da sia bo ame okay ya ko police yes Agwasi yes ye dwumadiem no e asomdue na ye hwehwe yes me pade sa eno nti no so se na watwe mienu a me pase me ni sia one on one na adanfo nyina de bam o ma ya ka sa police station ko ya sama ko dia police station bo ka sa wonya na de wo ye na nyina no pese nyina ni o wani yes utie me tie pa abo be ma ka sa nya tenten pe se wo ya de mo bi se wanyi wa ya na ya na watwe mienu a dia
producers ne ubedi nkomo said ye be ya obekuma se a ye nyina ye hia wa fidie so why mate because who wanna ye ne akwasi na twetwe nkomo no ono na Apprentice de ne bai se wabu ne kwasia wo Nigeria kwasia mpire nu obebu no Ghana ono so ewu bi ka obi kire na mmom wose na wotwemienu owo nkran obeba enti mesere tiefo nyina se yenya abotre na yentwe no